nabantu enathembisana nabo bakhohlwa kodwa izulu kalikho. Kwathi mekuvulwa incwadi kwase kwashiwo kwathiwa no, uDavid wathi ukhona yini engingamenzela umusa endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan. Abantu sebekhohliwe mfethu, badlula kuJonathan, badlula nakuSawuli, badlula nakuyonke into ebizwa ngegama lakhe uNkulunkulu ubhalile phansi. Ya laba abahosecretary bayazi kahle lento engikhuluma ngayo ukuthi uhlala ubhala ama-minutes, benginama meeting ubhala ama-minutes, ubhala ama-minutes kothi ngelinye ilanga sekurecord ukuthi kome sasikhulume ngani, avule usecretary ibhuku lakhe athi sakhuluma ngokuthi, sakhuluma nangokuthi, kanti nasezulwini kunebhuku elivulwayo basethiwa nangu wenza ukuthi, kwathi kuhlwephu wenza ukuthi, wathi isimo singahambi kahle kodwa wanikela, kwathi kunjena wenza kanje, wathi engenakho kokudla kodwa wapha ngakho. Izulu mase liyakhumbula lithi iBhayibheli washo uDavid ubani esingamenzela umusa, lithi kwathiwa ukhona. Bathi bamusho nama-conditions akhe, bathi unyonga, basho izinto ezingamdisqualify ukuthi ahlale etafuleni lenkosi. Yathi inkosi nobe unyonga abafowethu umlethele ngoba amazulu abhalile ngayo. Lithi iBhayibheli kwathi umefika etafuleni elandwa wagezwa wagqokiswa kahle wasehlala etafuleni, kodwa agcinanga lapho. Lithi iBhayibheli indwanga leye tafula yafike yamboza. Nawo obonayo akabona umuntu olunyonga, kodwa ubona umuntu omenywe inkosi, ubona igesti yenkosi, akabona ubunyonga ngoba kunendwangu esetafuleni lenkosi efihla ubunyonga. Ngivumeleni bazalwane, ngivumeleni bazalwane ngikhulume, isikhathi sami sesihambile, selelwe isikhathi esincane kakhulu. Bengithi ngizofika ngefese ngifuna ukuya kuyona kodwa ngisafikanga. Kodwa ke ngisathemba isibusiso sikaNkulunkulu sinesikhathi nendawo. Bantu bangakhohlwa kodwa uNkulunkulu kakhohlwa bafowethu. Inqondo yomuntu in a certain time, inama certain limitations, kodwa izulu libhalile. Konke okwenzayo wenza kahle ngokusho kaNkulunkulu, izulu liyabhala. Hallelujah. Ingakho nabayoqheliswa ezulwini ngoba kunale genge ejahe kabo kezulwini. Iyaphuthuma sisi, ibhizi kakhulu ifuna kezulwini, but ifail ukwenza ama-principles emhlabeni. Bofika sebesezulwini behamba ngeziqebe, impahla zabo zingaphelelanga ngoba ngalesikhathi lokhu wenza okuhle, imophi yakhe yanwebeka. Ngalesikhathi lokhu wenza okuhle, imiqhele yahlala ekhaya. Abanye bosha ngemqhele oyibona ulapha kaMam Life yona isahuduleka la ngenxa ukuthi amazulu ayarekhoda. Kunezinto wena uyibona ukuthi mhlambe zi-useless mawuzenza, kanti izulu liyabona ukuthi zisiza omunye umuntu. Yeah. Abanye nje bothi befika bethi mhlambe ngenzeka nje sinike 5 minutes sihambe siya emhlabeni sibuyele emuva, siyoqala senze kahle kancane nje base siyabuya mhlambe ingubo zethu Mam K zona sishaya ngale bamadola. Oh hallelujah, hallelujah. Incwadi kaMalaki sisukume sime ngenyawo. Incwadi kaMalaki chapter number 1, verse number 6 and 8 wakhona. Kunento eshoyo emnandi kakhulu. Mhlambe ngofunda ukuze uzofika endlini wazi ukuthi
kunevesa kufikanga kwamasandula akhuluma randomly kwakasimika vesi umuntu bebuza bekuvulwe lephi ungasazi uzokhotha kumana uthi hayi kwathiwa mfowethu inesikhathi. Oh hallelujah. Chapter number 1 kaMalaki verse number 6 uthi a son honors his father and a servant his master. That if I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is the reverent fear and respect due to me? Says the Lord of hosts to you. Oh priest, who despise my name. But you say, how and in what way have we despised your name? You are presenting defiled food upon my altar. But you say, how have we defiled you? By thinking that the table of the Lord is contemptible and may be despised. When you please present blind animals for sacrifice, is it not evil? And when you present the lame and the sick, is it not evil? Offer such a thing as a blind or lame or sick animal to your governor as a gift or as a payment for your taxes. Would he be pleased with you, or would he receive you graciously, says the Lord of hosts. From verse number 7. Ngokunikela ngesinkwa esingcolileyo althari lami, bese nithi sikungcolise ngani na? Ngokusho kwenu ukuthi itafula likaJehova ligelelekile. Lapho ninikela ngesilwane esiyimpumputhe ngumhlatshelo akukubi na? Lapho ninikela ngesilwane esiphukayo nesigulayo akukubi na? Mawusisondeze kumbusi wakho, uyakuba nomusa kuwe na? Uyakukwamukela na? Usho uJehova Sebawothi. Verse 9. Qhubeka. Manje ake ninxuse kuNkulunkulu ukuba abe nomusa kithi, njengokuba linobunjalo ezandleni zenu. Uyakunamukela na? Usho uJehova Sebawothi. 10. Sengathi kungaba khona phakathi kwenu ongavala izicapha ukuze ningabaseli ize ealtare lami. Angithokozi ngani, usho uJehova Sebawothi, angikwamukele emnikele ezandleni zenu. Ukuba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo, igama lami likhulu phakathi kwezizwe. Ezindaweni zonke igama lami lishiselwa impepho kanye neminikelo. Amen. Mhlawumbe sihlale kancane bazalwane phansi 5 minutes. Base siyagoduka. Mhlawumbe ngichaze kafushane le verse esifundile. Ekhuluma ngabapriest uNkulunkulu uyaba rebuke. Ukhuluma ngokuthi anenzi kahle ngoba ninikela umnikelo ongaphelele. Now ngalesi sikhathi kwanganikelwa imali ngoba imali yayingayona icurrency ayinamandla ngalezi ayikhathi, kodwa kwakhulunywa ngestock. So izimvu yonke into yayifuyiwe. Amen. Yeah. So ukhuluma ngabantu ababethi bebenikela, banikele bathathe kulezi zimvu ezinye ngathi seziyaqhugelwa, bambi bawunikela ngazo. Banikele ngalolu hlobo olunye seliyagula, bahambe bawonikela ngalo uNkulunkulu. Wasethi uNkulunkulu into enjalo ayamukeleki kuye. Amen. Now mhlambe simanalyze kancane ukuthi sisuka noma like. Now uzokhumbula noma mhlamba ngokuchazela kafushane nje 5 minutes bazalwane, hawu half past exactly 5 minutes zobe sesiphumela. Lithi iBhayibheli
uma like uNkulunkulu umvusa after some time, after 100 years uNkulunkulu ebuyise abantwana baka-Israel from ukuthunjwa kwaseBhabheli. Bayakwazi abaningi ukuthi abantwana baka-Israel bake bathenjwa uNebukadnezar. So kutheme bebuya uNkulunkulu baphula esandleni sabathumbi babo. Sizokhumbula into yokuqala umuntu owavuma umprofeti owavelela kwaba uNehemiah. Noma ngithi umprofeti ngizothi iscribe or whatsoever. Kwavuka uNehemiah. uNehemiah into yokuqala abaconcern ngayo kwakuthi yebo sebebuyile ezweni lokugqilazwa balakha ithempeli likaNkulunkulu. Kodwa ngoba kuqala uNkulunkulu wayebamisele njalo ukuthi baya kumkhonzela kwi-structure ngoba lapha ethempelini ithempeli lalakhiwa licishe lifaniswe nethabanakele. Ethempelini kwakunendawo engcwele la kwabuya khona abapriest. So now bathebe bephuma ezweni lokugqilazwa balakha ithempeli likaNkulunkulu. Ingakho kuze kuvela ivesi lapha kuHagayi elithi leli thempeli abalakha lesibili alibanga lihle njengethempeli lokuqala likaSolomon. Kodwa uNkulunkulu wasebathembisa into eyodwa. Wathi lingangaba lihle njengelikaSolomon. Kodwa inkazimulo eyakuba kuleli thempeli iyodlula inkazimulo eyaba kwithempeli likaSolomon. Oh hallelujah. Now balakha ithempeli baqeda. Bakhuleka bakhonza. uNehemiah wakhathazeka ukuthi bayakhonza kumnandi kodwa ingange ziwile. Amen. Ikhona bazalwane. Yeah, ngoba lento yokukhonza uNkulunkulu bafethu kumele iphelele. Ukhonza uNkulunkulu bafethu akuyona into ekumele ibe ingxenye, kumele kuphelele. uNkulunkulu ukukholwa kwaNkulunkulu kusuke kungaphelele uma umzalwane uzenza zonke izinto zebandla ungathandazi. 1 angiqale ngento ekudeni manje kusuke kungaphelele ukukhonza kwakho uNkulunkulu ukwenza konke kodwa ungalifundi izwi. Kusuke kungaphelele uma ukwenza konke kodwa unganikeli. Ya ukuze mhlawumbe nizwe kahle ngoba kube ngiqale emnikelweni wasuka lo. Amen. Ayiphelele leyo nkonzo. Bazalwane, niyazi ukuthi insindiso ngaba ayikho ngaphandle kokunikela. Niyakwazi ukuthi insindiso ngaba ayikho ngaphandle komnikelo. Ya ukuze sibe nalento sibiza ngensindiso manje sihlangane sazane kanje umnikelo. Ngitshela ngepower amandla okunikela. uNkulunkulu wanikela kuKristu ukuthi abe yihlawulo lami nawe ukuze namhlanje mina nawe sime kanje sihlale kanje sihlangane kanje. Yonke into ihamba nomnikelo. Ukuthi mhlawumbe manje inkinga lento yomnikelo ngoba isidila nemali. Kanti kwakungconywana eqala ngoba kwakuyimfuyo kwakunikelwa ngemfuyo kakhulu ngoba imali kwakungayona into eyayitheni yayingekho imali. Imali yabo kwakuyimfuyo. Wabaqala kwakuthi mekudayiselana kwakwenziwa ama-exchange. Mangifuna ukuthi ngangikunika mhlambe sixoxe ukuthi ngizokunika izimvu ezingaka unginikele yonke. So kangekho imali. So yonke into kwakuthi nabayovuma izona babehlaba into ethizeni ongayi-afford imvu wehlaba amathuna. Kodwa yonke into ayihamba nje inokuhlaba kuyahlatshwa. Umnikelo. Abavuma izona umnikelo. Yonke into yayihamba ingawushili umnikelo. Can I speak ngibe front bazalwane? Ngikhuluma mawuzofunda yonke Old Testament. Kwakuthi abayovuma izona ethempelini babefika nesilwane esofika isihlatshwe mase ngalesikhathi sihlatshwe chitheke igazi lalo kumbozeke izono zomuntu iphunga laso base ngalesikhathi ishinyama linyuke liyoba iphunga lemnandi kuNkulunkulu. Manje ngoba isenzeke leyo nto literally spiritually ngalesikhathi ukhipha imali yakho
usuke ushisa isilwane njengekhathi zaqala yayifika umhlatshelo wakho ngalesikhathi unikele umhlatshelo wakho ufika wena ngeke ukubone ngoba ngamehlo enyama kodwa ifika ube liphunga elimnandi uNkulunkulu so ngikhuluma ngomnikelo so bafika labazalwane bawo uNehemiah wakhathazeka balakha iThempeli sebelakha iThempeli basakha ingane baqeda ngengange bakha amasango kwangathi ku right abantwana bakaNkulunkulu behlukumezeke kakhulu ezwe lokuthunjwa babe nethemba lokuthi uma bebuyela kwaIsrael ezweni labo bayaphila ngokuthula babambe izithembiso zikaNkulunkulu babe isizwe esiphumelele now sebebuyela ezweni labo bana iThempeli ingange sikhona kodwa kuhamba isikhathi bengabusiseki Wamncane kwahamba isikhathi kwaphela 100 years balokho belindile abantwana ukuthi siyaphumelela impilo yethu izoba prosperous izochichima kuzoba nenala sizoba right kodwa kwakwenzeka likhona iThempeli kuyakhonzwa ingange zimile kuyakhonzwa ama gates akhona kuyakhonzwa yonke into ikhona kodwa labantu kababusiseki impilo yabo kayiphumeleli uNkulunkulu wasevusa umalaki after 100 years bephumile ezweni lokuthunjwa lithi iBhayibheli uMalaki wasekhuluma ngalento bafowethu ingakho incwadi kaMalaki yonke mostly it's about umnikelo Incwadi buzofunda incwadi kaMalaki nje yonke imost yayo noma 90% wayo ukhuluma ngomnikelo ngoba uvuka sebekhalile abantwana bakaIsrael bebona babuyile ekuthunjweni kodwa impumelelo ayikho ngoba kunabantu bahlala kube mnandi bakhululeke bayakhonza kodwa babona impilo ingayiphambili bangakhathazeki kumele ukukhathaze ukuhlupha kungakuniki ukuthula ukuthi ngiyakhonza ngenza konke kodwa ayikho impumelelo yiphi inkinga bakhala babona kuhamba isikhathi ayikho restoration akubuyisela izinto zabo ezabalahlekela bethunjwa wasethi uMalaki no bafowethu uthi uNkulunkulu ngimtshela ukuthi inkinga yenu isebe kunikeleni mina benikhipha lokho kulunyonga nani engasakudingi nikubona ukuthi kufanele uNkulunkulu lokho athi nina benikhipha lokho asekugula nani esenixoshe ningasakudingi basethi inkingi leyo uthi nisebenza kakhulu ke masefika ko chapter 3 uyaqhubeka ukuthi niyasebenza kakhulu niyafuzula kodwa nivuna kancane bafowethu ngoba nisukela nakekela kwenu kakhulu nakhohlo kaNkulunkulu hayi webazalwane ngicela ngisho kahle le angivuthi kunezinto engamele zikwenza urelax ujabule ubone ukuthi ngiyakholwa ngiyakhonza ngiyathandaza ngiyavuka nango12 umthandazi kodwa kunento engenzeki kunento emile kunestamp block esikhona check it and the introspection ilento ukuthi ukuzihlola uNkulunkulu wathi manje ngoba bahlula ukuzihlola ukuthi kuphi inkinga sebecomplain uNkulunkulu wathi no ayikho inkinga kumina inkinga ikumina nikhipha lokho elingasenandaba nako njengokuba abazalwane nje bebekhipha umuntu ayazi ukuthi kunemali eningi abanakhipha u10 rand akala akuzweli noma uphumile noma ukho noma uhambile noma ukho akunandaba nikhipha lokho angisho mina ngomuntu onakho okuyikona okuyigugu ngikhuluma ngomuntu owazi ukuthi bekhipha kanankinga ukuthi kuphumile noma kuphumanga it doesn't matter leyo nto leyo injengesilwane esixhugayo oh hallelujah kodwa bemele kuphinde lo 10 rand kuyothenga ama-fry akikho inkinga uyaphumela uyothenga angazi umuntu abuyele ngawu4 ngosukwini kodwa bemele ninike uNkulunkulu nalo 10 rand inkinga mindset yabazalwane mhlambe kumele uNkulunkulu asisize siphume kule level bazalwane yokukhangeza yabona thina bazalwane mhlambe kuhle kuba nezinto ezinjengama sponsors
labantu abasixhasayo and so on, but sometimes into enjalo ziyabavilaphisa abazalwane. Ngizothi bheka mina impilo yakho, especially kulabo abebekhonza kwezinye indawo before basindiswa. Abazalwane once basindiswa banale tendency yokurelaxa. Uthola ukuthi ebandleni bekhonza kona before bekhiphile engenankinga. Bekhisha amathikithi akhiphe nalithikithi. Mingekho yogijima azule ehle enyuka efuna imali ayiboleka ayithole ngoba ufuna ukhipha ithikithi. Ungakhuluma babishop, angathi uyalazi ithikithi babishop, siyabonga.